تخيلوا واحد سوري ياخد المانجا الاوز بتاعتنا ويحطها على البطاطس. تجربه فريده من نوعها، حبيت اشارككم فيها. شكلي كده هشتغل في الفود بلوجر بعد الفيديو ده. بس انا داخل الموضوع ده عشان قول سيدنا النبي اللهم صل عليه: احب الناس الى الله انفعهم للناس. وانا عشان بيزنس اونر صغير بيفرق معايا مساعده اي حد مهما كان بسيط، فود بلوجر او غيره، قلت اعمل الفيديو ده وهسيب عليك انتوا ان انتوا تشهروه، لانه فعلا والله يستحق. بصوا يا جماعه، تجربه فريده من نوعها. انا بعشق التخصص. شيء كتير ذكي. جبنه. هقول لك انا دلوقتي هناخد ايه. التخصص يا جماعه، بتاخد البطاطس بالكميه اللي انت عايزها.